Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa FC23 kurinzira ku nyuma guhindura ubusa ibikorwa umaze gukora muce wabahoye. Usaba abatekereza ko bazabigiraho kuva mu nzozi barimo. Uyu mutwe watanze ubutumwa ku wa gatanu biciye kuri perezida wawo akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'uru FC Bertrand Bisimwa. Yenze ko urwo ruhayise atabifuza kugaruka kugira ngo bahindure ubusa ibikorwa bya FC23 bagomba gukanguka bakava mu nzozi zabo. Igice cyamaze kuborwa kiri mu mahoro burundu. Bisimwa akomeje ashimangira ko umutekano n'ituze byongeye kuboneka bizarindwa kandi bikitabwaho hakoreshejwe imbaraga nk'izakoreshejwe mu kukibohora. FC23 yatangaje ibi nyuma y'iminsi mike mu buke z'umuryango w'ubumbye zishinje kubirwa gushyira ubutegetsi mu duce yigaruriye bubangikanye n'ubwa leta ya Kinshasa. Ni nyuma yo gushyiraho inzego zirimo iz'ubuyobozi, igisirikare, polisi, ubucamanza n'imari. Leta ya Kongo imaze igihe isaba ko izo nzego zava uduce M23 igenzura tugasubira mu maboko y'ubuyobozi bwayo ibyo uriya mutwe urwanya ubutegetsi bwayo budakozwa. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko yakize iherezo ku ntambara avuga ko yari imaze imyaka irenga 30 hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Trump yashimangiye ko yakize iherezo kuri iyo ntambara mu kiganiro cyihariye aherutse kugira na televiziyo ya Fox News. Muri icyo kiganiro Perezida wa Amerika yabwiwe ko Venezuela Maria Corina Machado wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel umwaka ushize yakimutuye kubwo kubohora igihugu cye, ndetse ko uyu mugore woza atavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro umaze icyumweru ataye muri yombi yifuza kugimushyikiriza. Trump abazwa niba yiteguye kwakira kiriya gihembo yavuze ko byaba ari icyubahiro kuri we kuko baje gukira iherezo ku ntambara 8 ni intambara z'imyagaza na Israel, Cambodia na Thailand, Ubuhinde na Pakistan, Misiri na Ethiopia ndetse na Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Avuga ku bibazo by'u Rwanda na Kongo yavuze ati murebe Kongo n'u Rwanda bari bamaze imyaka 30 barwana ariko ubu byarahagaze. Nashyize iherezo ku ntambara nyinshi. Ni ibintu byiza cyane bituma numva nguwe neza, ntabwo ari kubw'igihembo cyitiriwe Nobel ahubwo nuko narukuye ubuzima bwa benshi. Muri Kamena umwaka ushize nibwo u Rwanda na Kongo Kinshasa byakize umukono ku masezerano y'amahoro mbere y'uko ayo masezerano yemerezwa Washington na ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'Tshisekedi wa Kongo Kinshasa mu muhango wayobowe na Perezida Donald Trump. Nyuma y'amezi 6 ayo masezerano yashyizweho umukono ingingo zitandukanye zirimo gusenya FDLR ishinjwa kuba umuzi w'amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo ubu ntiziratangira kubahirizwa. Ingabo za leta ya Kinshasa kandi ziracyakomeje imirwano n'utwe FC23 u Rwanda rushinjwa guha ubufasha. Mu kwezi gushize uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Uvira wa kabiri muri muki w'amajyepfo ariko uza kuwuvamo nyuma yo gusabwa gusubira inyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi ziturutse mu ntara y'Amajyepfo ariko kandi ziri gutaha zinyuze mu nzira zitemewe n'amategeko nyuma yaho zangiye gusubira iwabo. Ishami ry'umuryango w'ubumbye ryita ku mpunzi HCR rigaragaza ko abanyekongo barenga 101 bahunze imirwano ibereye mu kibaya cya Ruzizi mu ntangiriro zo kuboza k'umwaka ushize bakajya i Burundi. Ubwo imirwano hagaragara tariki 9 kuboza impunzi nyinshi z'abanyekongo zashatse gutaha ariko leta y'Uburundi irabyanga ifunga zimwe muri zo inateguza ko izazimurira mu nkambi ya kure y'umupaka. Imiryango y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragaza ko ubuzima bw'impunzi z'abanyekongo zibaye mu Burundi bubabaje kuko zitabona ibyo kurya bihagije, amazi meza n'ubuvuzi bukwiriye. Kuva mu ntangiriro zo kuboza impunzi z'abanyekongo zirenga 100 zapfiriye mu Burundi zizinzara n'indwara ziterwa n'umwanda nka kolera. Ihuriro rya FC23 ryasabye leta y'Uburundi gufungura umupaka wa Gatumba ndetse navugiza kugira ngo impunzi z'abanyekongo zitahe ariko yakomeje kwinangira nyamara ubuzima bwazo bukomeje kuzamba. Kuva mu cyumweru gishize zimwe mu mpunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi y'agateganyo yacishe mere muri Cibitoke zatangiye kwambuka uruzi rwa Ruzizi nyuma yo kumenya ko hari gahunda yo kuzimurira mu nkambi ya kure y'umupaka. Urubuga SOS Media rugaragaza ko icyemezo cyo kwambuka uru ruzi gisa no guhara amagara ko impunzi ebyiri zaruhamye ibyo zari zifite byabonetse ku itariki 2 Mutarama byangiritse bikabije. Nubwo urugendo rutoroshye ari impunzi z'abanyekongo zashoboye kwambuka uruzi rwa Ruzizi zifashijwemo na bamwe mu Barundi, ubuzima zibayemo iwabo butandukanye cyane n'ubwo mu nkambi. Uwatashye muri Ruvungi yaravuze ati nyuma y'ibyo nanyuzemo mu nkambi y'agateganyo sinengifite ubushake bwo kuhaguma. Bamwe mu Barundi bamfashije kwambuka Ruzizi uyu munsi ni muri Ruvungi mbayeho ubuzima busanzwe. Hari abanyekongo bahisemo guha abasirikare b'u Burundi abapolisi n'imbonerakure ruswa kugira ngo babemerere kwambuka umupaka basubirane iwabo n'imiryango yabo. Uwo muri Sange mu Cy'Amajyepfo yavuze ati nari kumwe n'umugore wanjye n'abana bacu 8 badusinye amafaranga y'amarundi 300 bansabye ko mbaha ihene zacu 3 kugira ngo batwemerere kwambuka. Hari impunzi z'abanyekongo zitatashye kubera gutinya kuruhama mu ruzi rwa Ruzizi no kubura ruswa ziha abashinzwe umutekano muri imipaka y'u Burundi zikomeje gutakambira leta y'u Burundi ngo zifungurire inzira zitahe. Perezida wa Kongo Kinshasa ariko kandi yaburiye abaminisitiri bavuga ibyo batatumye na guverinoma bishobora gushyira diplomasi n'umutekano by'igihugu mu kaga. Ubutumwa bwanyujwe kuri Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka bwatangiye mu nama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 Mutarama. Suminwa yasobanuriye abaminisitiri ko ubutumwa burebana n'igihugu budakwiye gutungurana cyangwa se ngo butangwe mu buryo butatekerejweho kabiri, cyane cyane ivuga ku ngingo zikomeye zirimo igisirikare, umutekano, imibanire y'abaturage na diplomasi. Abaminisitiri bo muri Kongo bamenyeshejwe ko ibivugwa byose ku ngingo zikomeye zirebana n'igihugu bishingira ku mabwiriza ya Perezida Tshisekedi kandi ko Minisiteri y'itumanaho n'itangazamakuru izajya ibigenzura. Basabwe kubahiriza iri bwiriza mu
buryo bukomeye mu kwirinda gushyira diplomasi n'umutekano mu kaga, bamenyeshwa ko uzabirengaho atazihanganirwa. Perezida Tshisekedi yatanze imiburo nyuma y'uko guverinoma ya Kongo Kinshasa yanandagajwe bikomeye n'abayobozi biganjemo abaminisitiri kuva mu mpera z'Ukuboza k'umwaka ushize. Tariki 5 Mutarama uyu mwaka, Minisitiri w'Ubuhinzi Muhindo Nzangi yatangaje ko igisirikare cya Kongo cyavuye mu mujyi wa Uvira kubera ubutumwa bwatangarijwe ku rubuga nkoranyambaga rwa X, kandi abarwanya ibihoro ya M23 batari bakawugezemo. Minisitiri Muhindo kandi yatangaje ko Leta z'Ubumwe za Amerika zidasaba abarwanya M23 kuva muri uyu mujyi, baba barafashe n'umujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika kuko nta mbaraga nyinshi zari zihari zo kubasubiza inyuma. Nyuma y'iminsi 2, Minisitiri ushinzwe ingengo y'imari Adolphe Muzita yatangaje ko nubwo Joseph Kabila yakatiwe igihano cy'urupfu n'urukiko rwo muri Kongo nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo ubugambanyi watamufata nk'umwanzi w'igihugu, Kabila yayoboye Kongo imyaka 18, ubutegetsi bwa Tshisekedi buhamya ko ari we muyobozi wa M23 bukamufata nk'umwanzi ukomeye uhungabanya umutekano w'igihugu, unafite umugambi wo kugira nawe umukuru w'igihugu. Sa minisitiri gusa kuko n'umuvugizi w'ingabo za Leta ya Kongo General Major Sylvain Ekenge yanagaje bikomeye Leta ubwo yatangaza ko gushaka umunyekongo w'umututsikazi bisaba kwitonda ko ngo batabyarana nabo badahuje ubwoko. Amagambo General Ekenge yatumye ahagarikwa ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo kuko hashimangira ko Leta ya Kongo ishyigikiye imvugo z'urwango zibasira abatutsi nubwo yabihakanaga ku mugaragaro. Hanyuma ariko mu gusesengura neza ibikubiye muri raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'Abibumbye yiswe S/25/858 ubona ko hari ahantu mu buryo bufatika Leta ya Kinshasa igaragaza imikoranire na FDLR ariko mu ruhame ikabihakana. Ibihakana bivuga ko ishaka amahoro mu karere Kongo Kinshasa n'u Rwanda biherereyemo. Raporo y'izi mpuguke igaragaza ibyo yagezeho kugera mu Gushyingo k'umwaka ushize, muri byo kerekana ko guverinoma ya Kinshasa itangaza ku mugaragaro ko yemeje amahoro mu karere, ariko ku rundi ruhande igakomeza gukorana n'uriya mutwe ugizwe na benshi mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kuri iyi ngingo by'abo bahanga babonye bihuza n'ibyo u Rwanda rumaze imyaka myinshi ruvuga by'uko FDLR ikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi ko ibyo biruha uburenganzira bwo kwirinda. Raporo igaragaza ko nubwo ari amasezerano menshi yakozwe ku rwego rw'akarere hakaba n'andi ari ku rwego mpuzamahanga, Kongo itarafata ingamba zihamye zo gusenya umutwe mu buryo bwa burundu. Igaragaza kandi ko ari itandukaniro rinini hagati y'ibivugwa na Leta ya Kongo ku mugaragaro n'ibikorwa byo ku rugamba. Yanditswe kuva FARDC itangaje ku mugaragaro umugambi wo kurwanya FDLR, abayobozi bakuru mu gisirikare no muri Leta bakomeje guhumuriza FDLR bayizeza ko ubufatanye buzagumaho, bayita ingenzi mu bikorwa bya gisirikare bya Kongo. Ubufatanye bwa FDLR na Kongo buha iki gihugu imbaraga ku rugamba, bikumvikanisha ko FDLR idahari ingabo za Kongo zaba ari baringa. Inkunga ya Kinshasa ihawe abarwanyi niyo ituma bakomeza kurwanya u Rwanda, kandi ntigarukira kuri FDLR gusa ahubwo igira no ku yindi mitwe irimo n'abazalendo. Imbere mu gihugu uyu mutwe ifatwa nk'amatsinda y'abantu bemeje kwirwanaho, Leta ikayitera inkunga irimo amasasu, ibiribwa n'ibindi bikenerwa ku rugamba. Impuguke za Loni zasanze guverinoma ya Kongo Kinshasa buri kwezi araga umutwe w'abazalendo $300 by'amadolari akanyuzwa mu biro bya guverinoma Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi ni uko iyo raporo igaragaza ko ibyinshi muri ibi byiciro bikorana bya hafi n'abarwanyi ba FDLR, bigatuma uyu mutwe winjizwa mu buryo butaziguye mu ntambara irwanwa n'abandi ariko bahagarariye Leta. Ni imikoranire ituma Kinshasa ibona yuhera igahakana ku mugaragaro isano ifitanye na FDLR. Muri iyo raporo guhera mu mpera za paji ya 13 kugeza kuri 17 handitsemo amazina y'abasirikare ba Kongo n'abayobozi b'imitwe y'abazalendo ifitanye isano na FDLR bakorana mu kurwanya M23, barimo Colonel Sekororo, umusirikare wa FARDC ukorera Warikare, akamuhuza hagati ya FARDC na wazalendo akagira inshingano zo gufasha mu kugeza intwaro, imyambaro ya gisirikare n'ubufasha bwo mu kirere ku mitwe ihagarariye Leta ikanakorana na FDLR. Undi ni Guido Nshimirayi Mwiza, akaba n'umuyobozi wa Nduma Defense of Congo Renove, umutwe w'abazalendo ifatanyije na FDLR, akaba ari muri cyiciro kugira ngo hangane na M23. Harimo kandi Janvier Karayiri Boyingo uyobora Alliance des Patriotes pour un Congo libre souverain, undi mutwe w'abazalendo ukorana na FDLR mu bice bya Rukwete muri teritwari ya Masisi. Undi ni Dominique Ndaruhutse uyobora umutwe wa Collectif de Mouvement pour le Changement Force de Défense du Peuple, akaba yaragizwe runini mu mirwano yabereye muri Rucuru, muri Katsiru na Bukombe afatanije na FDLR. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko FDLR ari ikibazo gikomeye ku mutekano warwo, kandi bikubiye muri raporo byemeza ko gukomeza kubaho k'uyu mutwe bikomeza gutuma impamvu zigaragazwa n'u Rwanda zirushaho kugira ishingiro. Muri yo hagaragaza ko FARDC yishe kenshi amasezerano yo guhagarika imirwano yari yasinywe, ingero zikaba iz'ibitero byo mu kirere byagabwe ku birindiro bya M23. Ingabo za Kongo zigabye ibitero byo mu kirere, wazalendo yice yo ku butaka ikagabira ibitero. Uretse ibikorwa bya gisirikare bitiza umurinda abanzi b'u Rwanda, guverinoma ya Kongo ikora uko ishoboye kugira ngo u Rwanda rukomanyirizwe, ikabikora binyuze mu muhate wo kurusupanyiriza mu by'ubukungu no mu bubanyi n'amahanga. Raporo igaragaza ko kugira ku mahoro bya nyabyo mu burasirazuba bwa Kongo bitazasaba gushyira gusa igitutu kuri M23 n'u Rwanda, ahubwo bizanasaba impinduka zikomeye mu buryo Kinshasa yifashisha imitwe ihagarariye ngo irwanire muri iyo ntambara. Bizajyana kandi no guha u Rwanda icyizere kidakuka cy'uko rutekanye mu gihe kirambye ko impungenge zarwo ku mutekano warwo nazo zifite ishingiro kandi ruvuga ko rutazazitezukaho. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Mwatsi polisi ya Uganda yatangaje ko ataye muri yombi umusore w'imyaka 20 yagaragaye mu mashusho kuri TikTok atera ubwoba Perezida Museveni wa Uganda n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba. Ukekwa yitwa Ivan Musana yifashe amashusho yambaye impuzankano y'igisirikare cya Uganda by'umwihariko ikote ry'imvura, avuga amagambo arimo gushishikariza urwango n'ibikorwa bibi. Mu magambo ye Musana yasabye Museveni kuzinga ibyo byose
yose agashaka inzira imusohoye muri Uganda. Yongeraho ko amasasu Museveni akunze gukangisha n'abashobora kumugeraho. Yakomeje atera ubwoba ko atazabarira Perezida Museveni n'umuhungu we Jenerali Muhoozi igihe bazaba bafashwe. Ati nashaka kuburira Museveni ko ukwiye gupakira ibyawe byose ugashaka inzira isohoka. Amasasu wari uteramo urwenya ugomba kumenya ko ashobora kugufata nawe. Yakomeje avuga ati niba muri abanyabwenge we n'umuhungu wawe ndababuriye ko nta mbabazi zizabaho nimuramuka mufashwe. Turi abasirikare b'igihugu kandi mushobora gutekereza ko turi ku ruhande rwanyu, ariko bobo ni perezida wacu. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kampala yavuze ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Musana nubwo yari yambaye impuzankano y'igisirikare atari umusirikare muri UPDF. Yavuze ko Musana yigaragaje nk'umusirikare wa UPDF ubwo yafataga mu mashusho yaje gushyirwa ku rubuga rwa TikTok. Polisi yatangaje ko Musana yafatiwe mu karere ka Bukedea mbere yo kujyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kawempe aho afungiye mu gihe iperereza rigikomeje. Umuvugizi wa polisi yavuze ko dosiye izahitezwa mu biro by'umushinjacyaha. Yaburiye abaturage kwirinda gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga by'umwihariko muri iki gihe igihugu gisatira amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere. Gusa hari amaraporo y'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu avuga ko ayo matora azaba umwuka utari mwiza kuko uburenganzira bw'abarwanya Museveni bukomeje guhonyorwa. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Tanzania abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Baraswe umunyarwandakazi witwa Uwamoza Violette yapfiriye muri kasho mu mujyi wa Arusha muri Tanzania yari amaze igihe afungiyemo. Inkuru urupfu rwa nyakwigendera yapfuye kuwa gatatu yemejwe na polisi ya Tanzania mu itangazo iheruka gusohora. Yavuze ko urupfu rw'abo Muhoza rwabaye urw'amayobera kuko hataramenyekana icyaruteye. Itangazo ry'iyi polisi ryavuze ko hakomeje iperereza rigamije kumenya icyabaye. Icyakora raporo yaturutse ku biro bikuru bya polisi muri Dodoma yavuze ko Umuhoza Violette yaba yahuriye warafungiwe nubwo nabyo bigikomeje kwibazwaho. Uyu mugore utatangajwe imyaka ye yari yatawe muri yombi kubera kwinjira no gutura muri Tanzania mu buryo bunyuranyije n'amategeko, dore ko ngo nta cyangombwa kimwemerera kuba yari afite.